Reka tubasuze nanone bakozi bacu hano kuri Rising Engineer Platform, ya platform ibagezaho amakuru atandukanye by'umwihariko amakuru y'aba engineers. Kuri iyi nshuro turagarutse ariko turibanda cyane ku bihugu 10 bituwe cyane ku isi. Ese ni ibihe bihugu bituwe n'abaturage benshi ku isi? Nibyo tugiye kugarukaho. Amakuru tugiye kubagezaho ni amakuru dukesha ikigo cyitwa Wordom. Ni ku bushakashatsi bakoze bise World Population. Ngewe ubasuhuza muramenyereye ndi Joshua Kwihangana, ariko ntabwo ni jyenyine ndi kumwe na Jean Claude Nihogoza. Ubushakashatsi bwakozwe n'umuryango w'abibumbye mu mwaka wa 2022 tariki ya 15 z'ukwezi kwa 11 bwagaragaje yuko abatuye isi bari bageze kuri miliyari 8 muri uwo mwaka. Ubushakashatsi kandi bugaragaza yuko umwaka w'ibihumbi 2037 abatuye isi bazaba bageze kuri miliyari 9. Ubushakashatsi bwakozwe n'umuryango w'abibumbye umwaka wa 2022 mu kwezi kwa 11 ku itariki ya 15 bwagaragaje yuko abatuye isi bari bageze kuri miliyari 8. Ubwo ni ukuvuga ko byibura mu 2037 isi izaba ifite byibura miliyari 9. Yego, ubushakashatsi kandi bugaragaza yuko nyuma y'imyaka 21 gusa abatuye isi bazaba biyongereho miliyari 1 bavuye kuri miliyari 9 mu 2037 bakagera kuri miliyari 10 mu 2058. Mu myaka 40 yonyine ibaze ko isi abayituye bikubye inshuro 3, bava kuri miliyari 3 bagera kuri miliyari 6. Ubwo ni ukuvuga kuva mu 1959 kugeza mu 1999. Yego, ubushakashatsi kandi bugaragaza yuko muri uyu mwaka wa 2024 ijanisha rya 0.91 buri mwaka abatuye isi biyongeraho nyine kuri iryo janisha rya 0.91, bivuze yuko abatuye isi biyongeraho miliyoni 73 z'abaturage buri mwaka. Yego, reka twebwe twinjiza abantu mu bihugu 10 bituwe cyane ku isi muri rusange. Yego, ni ibihugu bifite abaturage benshi cyane ku isi. Reka duhere ku mwanya wa mbere. Mwanya wa mbere turahasanga Ubuhinde. Ubuhinde ni igihugu cya mbere gituwe n'abaturage benshi, dore yuko ubushakashatsi bugaragaza yuko gituwe n'abaturage miliyari ndetse na miliyoni 442 n'ibihumbi 631 ndetse n'abaturage 444. Yego, iki gihugu cy'Ubuhinde umurwa mukuru wacyo witwa New Delhi. Yego, iki gihugu rero kizwiho gukungahara ku muco. Usanga abaturage bacyo rwose ari abantu bagira imico itandukanye n'iy'abandi bo mu bindi bihugu. Ndetse kandi kikaba kizwiho kugira uruganda rukomeye cyane rwa filime ruzwi nka Bollywood. Urabizi ko abenshi badukurikiye bakiri bato, harimo abagiye bakubitirwa kujya kureba filime bita Igihindi. Yego, zakinwaga n'abakinnyi nka Sharukani n'abandi. Nuko rero icyo gihugu kizwiho rwose gukungahara ku bijyanye na filime. Abantu benshi Bollywood barayizi. Ikindi buriya Ubuhinde buzwiho kugira abakobwa beza. Yego, ubwo cyo ni ikindi. Ntabwo nari nzi yuko buriya kigira abakobwa beza cyane. Urumva yuko wabikozeho ubushakashatsi cyane rwose. Yego, twihuse cyane rero, igihugu cya kabiri ni Ubushinwa. Ubushinwa ni igihugu giherereye ku mugabane wa Aziya. Iki gihugu gituwe byibura n'abantu miliyari 1 na miliyoni 425 n'ibihumbi 144 n'abantu 660. Yego, iki gihugu umurwa mukuru wacyo witwa Beijing. Yego, uretse kuba gituwe n'abaturage benshi, abadukurikiye barabizi yuko ari igihugu kizwiho kugira izamuka ry'ubukungu bwihuse. Ni igihugu kandi kizwiho kugira tekinoloji ihambaye cyangwa se ikoranabuhanga rihambaye. Bamwe bakaba badatinya kugaragaza yuko ari igihugu kizaba gikize, ari igihugu cya mbere kizaba gikize cyane ku isi bitewe n'ubukungu bwabo uko bugenda buzamuka. Yego, iki gihugu kandi nacyo buriya
kizwiho kugira umuco wihariye w'abaturage bacyo, ndetse kikaba kinazwi ku cyitwa Great Wall of China. Great Wall of China. Yego. Iyo uvuze rero akenshi Ubushinwa ahanini bugendana n'igihugu bita Leta Zunze Ubumwe za Amerika Yego. cyangwa se USA turayisanga ku mwanya wa gatatu mu bihugu bifite abaturage benshi batuye icyo gihugu. Ni ukuvuga ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ituwe n'abaturage 341,000,000 n'abaturage 940,000 ndetse n'abaturage 738. Ni igihugu benshi bavuga ko ari icy'isezerano, by'umwihariko Abanyafurika bajya guturayo, nubwo twe tutabishima. Ukwiye gutura iwanyu ugakora iterambere iwanyu. Iki gihugu kandi umurwa mukuru wacyo, abadukurikiye murabizi, witwa Washington DC. Ni Washington DC. Iki gihugu kizwiho kuba benshi bahuriza ku kuba ari cyo gihugu kiyoboye isi. Niko abantu benshi babihurizaho. Yego. Hanyuma kandi kikaba nk'uko wari ubikomozeho, kikaba ari igihugu gikurura abantu benshi kujya kugituramo. Abantu benshi usanga bafite indoto zo gutura muri icyo gihugu. Yego. Ni igihugu kandi kituwemo n'imico itandukanye, gituwemo n'abantu bafite imico itandukanye, kuko muri USA uhasanga Abanyafurika, uhasanga Abarabu, uhasanga Abazungu n'abandi bantu benshi batandukanye. Nibyo usanga muri iki gihugu hari abantu batandukanye bavuye ku migabane itandukanye igize isi. Ibyo rero bituma hari n'imico itandukanye muri iki gihugu bitewe n'abantu benshi bakibamo. Ikindi kintu Amerika izwiho kugira igisirikare gikomeye. Yego. Igisirikare gikomeye byo ni ibintu abantu benshi bazi, kuko usanga bitewe n'uburyo igihugu cyubatswe, igihugu n'ubushobozi bwacyo mu bijyanye n'amafaranga. Usanga rwose izo fagiteri zose zikemerera kugira igisirikare gikomeye ndetse no gukomera n'ubundi muri rusange ku isi. Yego. Igihugu cya kane rero cyitwa Indonesia ni igihugu gituwe n'abaturage 279,955 n'abantu 598. Umurwa mukuru wacyo witwa Jakarta. Iki gihugu kizwiho rwose kuba gifite abaturage benshi, cyangwa se abaturage benshi b'Abayisilamu. Urumva ni igihugu gituwe n'Abayisilamu benshi cyane. Yego. Ndetse kikaba kizwiho kugira ibihumbi n'ibihumbi by'uturwa. Yego, by'uturwa, ndetse abakerarugendo benshi usanga iki gihugu bagisura cyane bitewe n'utwo turwa. Island ni ukuvuga ngo uturwa ni agace k'ubutaka kaba hagati mu mazi. Yego. Urugero rwiza twatanga nk'uko dufite Ijwi hano mu Rwanda muri Lake Kivu. Yego. Nabo bafite icyitwa Bali. Hanyuma ku mwanya wa gatanu turahasanga Pakistan. Pakistan ituwe n'abaturage 245,540 ndetse n'abaturage 569. Iki gihugu rero umurwa mukuru wacyo witwa Islamabad. Iki gihugu gikungahaye cyane ku muco wacyo. Abazi amateka bagiye bazi amateka ya Pakistan, ndetse nacyo kikaba kizwiho kuba gifite imico itandukanye. Yego. Ni n'igihugu kandi bitewe n'uko gituye, ni igihugu abantu benshi bishimira gusura, kuko gituye neza cyangwa se giteye neza, nk'uko tuvuga ko u Rwanda ari Thousand Hills Country, ari igihugu kigizwe n'imisozi igihumbi. Pakistan nayo ni igihugu gifite icyitwa strategic location nziza cyane. Ku mwanya wa gatandatu nicyo gihugu rukumbi cyo muri Afurika, kiri muri ibi bihugu 10 bituwe n'abaturage benshi. Turasanga Nigeria. Ikaba rero ituwe n'abaturage 229,527 n'abaturage 450. Iki gihugu rero kibarizwa ku mugabane wa Afurika. Umurwa mukuru wacyo witwa Abidjan. Ni igihugu kizwiho kugira ubukungu buteye imbere muri Afurika.
Yes, ni ubukungu buteye imbere muri Afurika ariko kandi ntitwakwibagirwa uruganda rwaho rw'imyidagaduro usanga rwose ruteye imbere cyane ndetse bamwe bakaba badatinya kuvuga yuko mu myaka iri imbere uzasanga uruganda rw'imyidagaduro rwo muri Nigeria rwarenze ku bihugu byinshi by'ibikomerezwa harimo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibindi byubatse amateka mu bijyanye n'imyidagaduro. Bafite Yego. icyo bita Nollywood. Nollywood ni uruganda rwabo rwa filime nabwo Yego. ubona rumaze gutera imbere uretse uruganda rwa muzika usanga rwo rumaze rwose gufata indi ntera ariko Usangamo ibyamamare bitandukanye ibyamamare bitandukanye ba Burna Boy, Rema, ba Davido. ba Davido usanga rwose barabaye ikimenya bose. Rero Nollywood uru ruganda rwabo rukora sinema usanga narwo rwose rubarizwa mu nganda ziri imbere ku isi. Yego, kandi n'igihugu usangamo abanyamafaranga kuko usangamo abantu nka ba Dangote, ni abagabo bafite amafaranga menshi hano ku mugabane wa Afurika. Ni n'igihugu usangamo abanyempano benshi batandukanye ku rwego rw'isi. Ugiye muri siporo usanga hari abakinnyi baba bakina mu bihugu bikomeye ku isi n'ahandi. Yego, ni igihugu rwose ubona ko muri Afurika duhagarariwe neza, ni igihugu gihagarariye Afurika neza. Yego. Ku mwanya wa karindwi turasanga Brazil rero ni igihugu gituwe na miliyoni 217,721 ndetse n'abantu 726. Umurwa mukuru wacyo witwa Brasilia. Brasilia cyangwa se Brazil ni igihugu nacyo kizwiho kugira ibintu byinshi bitandukanye kandi byiza, ibyiza nyaburanga. Kimwe muri ibyo abantu benshi ku isi basura ni Amazon Forest. Amazon biragoye kugira ngo umuntu wakoze ubushakashatsi cyangwa se umuntu wabashije kugira amahirwe yo kunyura mu ishuri yayoberwa Amazon ndetse n'abataranyuze mu ishuri usanga rwose Amazon izwi na bose. Amazon ni ishyamba rigari rwose ndetse rikaba ari ryo rya mbere rinini ku isi. Rero abantu benshi bararizi, rizwiho nyine kuba ari irya mbere rinini ku isi. Ikindi Brazil izwiho ni igihugu kizwiho umupira w'amaguru. Ni umupira w'amaguru, abadukurikiye bazi Neymar. Yego, bazi ikipe yabo y'igihugu yitwa Seleção. Ni ikipe y'igihugu ikomeye cyane irimo abo ba Neymar wavugaga, irimo abakinnyi nka ba Endrick, ni umukinnyi mushya uri kuzamuka, yanyuzemo abakinnyi bakomeye nka ba Pele n'abandi. Yego. Ku mwanya wa 8 kandi turasanga igihugu cya Bangladesh. Yego. Bangladesh ituwe n'abaturage miliyoni 174 ndetse n'abaturage 122,905. Umurwa mukuru wayo cyangwa se umurwa mukuru wa Bangladesh witwa Dhaka. Ni igihugu kizwiho kugira population itandukanye cyangwa se abantu benshi batandukanye, kikaba n'igihugu gikize cyane ku nganda zikora imyenda. Ku mwanya wa 9 turasanga igihugu cy'Uburusiya. Uburusiya butuwe na miliyoni 143,923 n'abaturage 376. Ni igihugu cy'ikimenya bose kuko umurwa mukuru wacyo witwa Moscow, ndetse ni n'igihugu kizwiho kugira ubuyobozi cyangwa se igisirikare gikomeye. Yego, ni igihugu rwose kiri mu by'imbere bifite igisirikare kiyoboye isi, ndetse iki gihugu kikaba rwose iyo uvuze Uburusiya abantu benshi bahita bumva Vladimir Putin, umuyobozi mukuru w'iki gihugu, perezida wacyo. Ni n'igihugu kandi kinini cyane ku isi, kiri mu bihugu binini cyane ku isi. Yego, ni igihugu rwose kinini cyane ku isi ndetse usanga gikungahaye ku bijyanye n'ubundi n'umuco, ndetse kikaba gifite n'umutungo kamere rwose nawo kiwukungahayeho. Yego. Reka dusoreze ku gihugu cya 10 aricyo Mexico cyangwa se Mexique. Yego, Mexico rero ituwe n'abaturage miliyoni 129,453 ndetse n'abaturage 358. Umurwa mukuru wacyo witwa Mexico City. Ni igihugu nacyo kizwiho kugira abakobwa beza, kikaba ari igihugu gikungahaye cyane ku muco, kikaba ari n'igihugu gifite abantu benshi batandukanye bagituyemo, bikagiha uburemere cyangwa se amahirwe yo kugira imico itandukanye.
ndetse kandi ni n'igihugu kizwiho kugira ubucuruzi bukomeye cyane mu bijyanye n'ubuhinzi. Yego. Ni igihugu rero kizwi cyane, ndetse nacyo kikaba ari igihugu kizwiho kugira abanyempano mu bijyanye n'umupira w'amaguru. Yego. Abo muri Mexique. Yego. Ni igihugu cya 10 gituwe cyane. Yego. Reka rero twebwe dusoreza aha. Reka tubashimire mwe mwese mwari mudukurikiye The Rising Engineer, abakurikiye iki kiganiro, amakuru tubahaye, twizere yuko yagize icyo abamarira. Yego. Mubaye informed. N'abatarakora subscribe nabo twabasaba bagakomeza kudushyigikira bakora subscribe, comment ndetse na share kuri bino biganiro byacu. Ibiganiro byiza nk'ibi byo nakagaruka. Ciao.